bacakan sedikit buku cerita kepada anak-anak semua ya. Bunga tapi saya Stem pergi orkestra. Ya. Macam kalau Boleh repeat lagi. Mula-mula aku naik MRT Ampang Park. So inilah pemandangan kawasan Ampang Park. Ni view KLCC, dekat sangat dah. Untuk ke LRT kena berjalan sikit lah sebab dia tak ada direct tukar macam dekat TRX. Kalau kita tengok kat sini, banyak gila shop lot, cafe, ada macam 7E lebih kurang tu convenience store kan. And then lepas tu ada Dunkin Donut, ada banyak coffee, ada local, ada yang brand coffee macam Dunkin Donut, ada JJ Coffee. And then dekat kawasan tengah tu actually sebenarnya tempat orang main skateboard. Usually malam-malam lah, sampai tengah malam pun ada juga. Untuk ke LRT kena jalan sikit sebab dia tak ada direct tukar macam dekat TRX. Dari MRT Ampang Park kenalah berjalan dekat kawasan luar ni and then ke LRT Ampang Park. Hello, what's up guys? Welcome back to Auna YouTube channel. Selamat datang sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan. Ladies and gentlemen, for those who just arrived to the Festival of Orchestra Kuala Lumpur, we welcome you once again, and please be sure to fill in the seats on the front row first before you fill in on the back. And as well, kepada mereka yang berada di belakang dan di atas, kalau boleh terlebih dahulu di ruangan tempat duduk di barisan hadapan. Right? Yes, I would like for you to check, is there anyone who missed? Ladies and gentlemen, performance today at the auditorium is brought to you by the Orchestra Kuala Lumpur from Kuala Lumpur City Hall. Tonight's performance will be led by conductor Encik Muhammad Isa bin Ismail, featuring 92 members. Wow. Orchestra Kuala Lumpur, OKL, is prominent symphony orchestra based in Kuala Lumpur, Malaysia. Established in 1998, it plays a vital role in the country's classical music scene and often serves as important cultural ambassador for Malaysia. Festival Orchestra Kuala Lumpur 2025 with the theme of Symphony in the City. Now it's the second year of this festival, written as a premier initiative by Dewan Bandar Kuala Lumpur or Kuala Lumpur City Hall to champion in music, nurture new talent and elevate the creative economy in the heart of the city. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mempersilakan pemimpin orkestra Encik Muhammad Isa bin Ismail bagi memimpin orkestra kita pada malam ini bagi Festival Orkestra Kuala Lumpur 2025.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan beralih kepada intermission. Terima kasih Cik Wisa dan juga OKL. Kita akan beralih kepada, kita akan berehat seketika sebenarnya, Amin. We're going to take a short break, ladies and gentlemen, around like 15 minutes, and the show will be resumed in 9:15 by auditorium. And for those who are still want to be here, you can definitely do so dan mendengarkan kami berceloteh. Kami akan membacakan sedikit buku cerita kepada anak-anak semua ya. Lagu Gerhana ciptaan M. Nasir dan juga Arwah Lolo adalah karya pop rock. Good experience. First time. Pakai bunga-bunga tapi saya First time pergi orkestra. Ya. Macam tahun lepas Dewan Madrai Kuala Lumpur yang menganjurkan sekarang kita tengah rehat 15 minit. Nanti kita akan ada performance lagi. Isabel, Madam Isabel.
kita berikan tepukan yang lagi. Alright, kalau macam begitu kena persilakan lagi sekali Fatin. Lagi. Kali ini kami persilakan kepada anda tuan-tuan puan-puan Encik Isa Ismail dengan Orkestra Kuala Lumpur. Asal kapas jadi barang lepas jangan keras sudah jadi On the stage. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, secara keseluruhannya 92 pemuzik dan juga penyanyi Orkestra Kuala Lumpur di bawah pimpinan Encik Muhammad Isa bin Ismail. Sama-sama, senyum. Apa lagi? Boleh repeat lagi. Okey, tak datang lagi. Fika tadi rekod. Aku bawah. Belum lagi. Oh, biar. So hari ni kita pergi ke shawarma yang berada di Setapak. So guys, jangan lupa dapatkan shawarma ni selagi stok masih ada. Okey. Tak jadi nanti getah tu ke masuk dalam. Hari ni tak boleh naik train. Nanti hari basah. This is me after the orchestra. And ada pergi makan kejap, lepas tu baru balik. Konsert tu actually Amna dapat free. And then shout out to Aina sebab Amna dapat juga secure tiket tu. Dan sebenarnya tiket tu patutnya habis. And sepatutnya bukan Orkestra Kuala Lumpur. Tu patutnya Orkestra Yogyakarta, Indonesia. Tapi disebabkan dia ada pertukaran sikit sebab maybe orang Indonesia dari sana Yogyakarta punya orkestra tak dapat datang, so diorang ganti dengan Orkestra Kuala Lumpur. Patutnya esok